April ni som ni pali ni lai ni kan lo chong kai le ta a bazar thli tu te chi bai ule khona manga bom thak lama te du na mun missile manga ka fu chat lama te sipai hoi sen le thiam na nei sang nei lama te Israel chu chungnung ma se Palestinian me channel pang pakhatin mobile phone rawak lo manga TikTok video a siam mangin khovel muwa amol phole tlat thina tu lai khovel Indona hi chu adang lam tlat to i han thlir zaw deuh tiang TikTok live video second som ni pariat leka sei pakhat chu aron viral chiama chuta chuan Palestinian me channel pang kum komi lamal jamus chu Gaza strip chimlam khopui rafa a mun pakhata athian thar Muhammad anen ding duna me channel pang jamos hian hello everyone voinchu ka thian thar Muhammad Bakar ka han mel riat tir te ang chau ka thian thar hian mi panau pangdang ang bokin le khachai chai hi chak ema ma se apa chu tha ania ama po hi marlama tangin chimlama alo pem to a tuna hian a du thu sam chu a lo tlingta le khachai kan siam sak to ani Indona hi re thoi ka be sei atia kumkomi le kanina a atong kama fel file hle ani lamal jamu sian TikTok a hian follower nuai chuang fe ania a video toite Gaza no pangte din munti lan na ninga lang hi khovel puma putdar ania mitam takin Israel an dem pha ani hetiang video Israel sipaite che dan dem omzong ati lan na hi TikTok a hian atam hle ani kharuk chung Gaza an beina Israel Defense Force te hian ne na an changme kem ti hi Indona lam mithiam te inhil na ni in Israel hi din mun thazo ka anding ni in na soitheya chuti lai chon TikTok Indona TikTok uara chuan Israel hi chaklo mek thunga ril ru le thinlung lam ne tuma Indona hian me channel pangtereu te kumkomi lek tongkam thiam zet smartphone chi ral thuam nei laka Israel tlawm duaya he me channel pang le Gaza mi te hian khovel muwa thinlung khoi tak thon thuan ron thon chuak meka khovel in Gaza Palestinian nu naw ti an khongai tak zet to ani Israel hian Hamas ho rocket lo dang chat turin ral thuam le thiam na an neya a chan le na tu ral thuam le mihring po an nei ma se Hamas ho TikTok ero chan le ngai nan hretlat lowa khovel muwa an ming cheme kani hei hiani TikTok war an ti chu khovela TikTok war ma saberani a he Indona hian Israel le Juda mi puite ba ka Israel tan tu te thlengin tlawm zo ka an tang mek tlat TikTok chu enge ni reng i han chui chiang le zual te ang bazar thlir tu le ngai thatu tam zo ki kum somli chunglam kan ni a TikTok ti vel hi shalo kan tam thei viau ome thalai lam chuan hril fia ngai lova an hriat thiam ngal mai ani a tlemarual u dewero chu kan in hril fia angai ni mai thei TikTok hi video toite te post theina application ni in Chinese internet company ByteDance te ta ani a TikTok mangtu te chuan video toite te second som panga atanga second som thumin karvel chu TikTok a hian an posa chu TikTok mangtu user dang te chuan lo enin chu tiang video munom post tu te chu YouTube pa kan subscribe ang hian also taka subscribe ve mai thei an nia ma se TikTok a chuan subscriber tilawin follower ti an nia tuna hian TikTok hi internet khovela income ho na social media platform lar berzinga mi pakhat ani TikTok hi social media application lar berzinga mi ani mek na chan hi tunlai thalai te mila siamani na hi ani ome video toite te bak post thei ani lova tunlai mishing thil pakhat rei tak ngai thapei lo munom tam tak om to kara munom dang bei sei le na khovel ne na in mil application ani a khovel mun sang he application mangtu hi nitin an pungzel ani ber TikTok limited hi Los Angeles le Singapore mun nei ni in Cayman Islands a register ani a TikTok nei tu company ByteDance Chinese ta ani a he company a hian China sarkar chon share za pakhat anei ve bok ani TikTok hi USA a po thalai te jinga lar hle a American mishing maktadoi za som sari velin TikTok hian manga USA a social media mangtu za somli palizatin TikTok hi an mang ni in an soi USA TikTok mangtu te hian ni khatha chorwalin voice som pakwa velan hong thina
ni tin dar kar khat le chan ve chung TikTok en nan hian an manga ni khata dar kar tin vai khatal TikTok hongzia anga ngai thei an ni US TikTok mang tu zinga mun thuma thena mun ni chu kum nau panglam kum som paria da tanga kum som thum pali in kar an ni a kum tin he application mang thar hi za som ni vel zitin an punga US mobile internet user mishing makta doi zani somruk paria zinga TikTok hi alar chak em ani Israel rama chuan US le khovel mundang angin TikTok hi alar ve vak lawa chuti chung chuan TikTok mang tu makta doi thum le noi ni velan om ve reng thowa Israel rama social media man la rama TikTok hi paruk nani in WhatsApp Facebook Instagram Messenger le Telegram nunga a omani TikTok in tunlai thalai te nuna lu chil na sat to zia ria in US le India chuan he Chinese app hi dowangai nia ria in hun engmo chena tangkhan ma anlo la dai to a US House of Representatives chuan kumin Mars ni som pathum khan anram puma TikTok man khamna bil an pasa mase sinei ta pas alani lawa China rama om TikTok nei tu te hian he company an share hi an thalani lo chuan US man khap antuma he company nei tu te kalphung hi US ram himna ta na hlaw om ni in US politician te chuan an soyani hetila hian USA hi uchuak taka mi mal zalen na ngai poimo na ramani wangin US rural call te hian TikTok khamna bil an pasani chuan in hnial na satak achuak nge yang India ram rural tu te chuan TikTok hi an khap dai to a India ram hian TikTok hi kumsang ni le som pasari khan ron lutin an fing hle a India ram tongchi sang mang tu tam deuh ten an mani tonga an man thei turin an siam hal thuaya India ram pakhata khowela internet mang tu tam na bera TikTok chu alar ngal cher hle a hunrei lote India mi pui makta doi zani chuangin an mang tamai renga ma se China le India sipaite ram ria inti boina wangin kumsang ni somni jun ni somni pakwa khan Narendra Modi kai hruai sarkar chon Chinese app dang te na khap ta mi a zankha thil thua India ram atangin TikTok chu about ta dai ani India ram mi puite chon TikTok kan ma mo to chuang lawa tuman sarkar malang na chu kan social lem lo social media dang mangin TikTok chu kan mang thang hal mak mai ani kha engpo ni se engwangin nge Israel hian he TikTok wara hian tlawm zo kani ti hi tuna poimo lai chu ani a New York Times columnist Tom Friedman chuan kumin Mars ni som pakwa khan TikTok wara Israel chet na hi hetiang hian lo ziaka TikTok hi hetiang Indona ta na duan hi ni a second som panga lek chung video mangin mishing tor na rap thak chual sam takin pek chua the ni a hetiang taka na sa media tsunami laka hian Israel hian thei to pa chu anga ya ral thuam changkang tak manga Indona azo hnuwa po he social media Indona hi chu are mai don lova chu tianga ta na inbuat saina nei mi alo chu wangin tuna hian America rama Arab le Muslim te chuan Israel an dem na sa to a reilo te a khovel mun sanga thala te hian TikTok video wang hian Israel hi an dem ron le mai don ani atiani TikTok war hlawom na chu mi tu po smartphone nei to pho chuan video asiam theya a TikTok account mangin khovel khoi hmuna omte poin an mu thei turin a post thei tak mai hi ni a thalai te chuan an du lai chu an smartphone mangin an la a video ala ka ni wangin alo mutu ta na chiang big box a Indona sipaite che dan dik lo tu olsam takin khovel hriata puandar ani ngal zel thei to a mitin kan kuda smartphone kan ken vek to wangin tute mo in an lo edita an lo thiarn kha om thei to box si lova a boi thak em to ani Russia in Ukraine run po khan na run atanga da ka somni pali potling lova khovel puma a video nen kan hunghal veka Iraq rama US Army zinga kalve journalist Daniel Johnson chuan US in Iraq run tuma kar khachunga kan thil mule hriat ai tam dai kha Ukraine run ani atanga da kar somni le pali main kan hremanani ati hialani social media mang turin smartphone kan neya live in social media application sang ati chuangal thei ani to boxi tunhaya anjir chian na kumsom thum la tling lo thalai te jinga TikTok mangan tambera heng ho hian sar sin jina tan po TikTok an mang an tia
chuti ni chuan kum upalamin thu thar ngai thak nana TV kan lo mang thin ang khan tunlai thalai te hian TikTok an mang mek ti na ni khowela thil poimo dewa hi chuan juda te hian lo in rol ve deuh zela Gaza Indona Israel timol pho tu ni mek TikTok a po hian juda mi an in rol lo hi rin am lo sa a rin angai ni USA a po milar ni pha niwe khopuya juda chung ko piang le seilian Jeffrey yes chu TikTok ron la tran tira poisa tam tak invest tu alo ni renga yes hi kum somruk le pasari mi ni mekin financial trading company pakhat nei tu option trading thiamani a dollar tluk le ding on somni paria jet nei mek ani yes hi Donald Trump patan tu tuna a campaign nan po dollar maktadoi somli paruk jet tho tu ania yes hian TikTok a hian share tam tham tak nei meka chu TikTok nei chuan juda teram nei chun Israel chu Gaza Indona a phormual pho mek thung ani hetila hian US Democratic Majority Leader Chuck Schumer chuan Israel hian tunlai khowel kalphung mila ma alak thoilo chuan thalai te khowela a hlui mai don ani ti alo soito a Schumer po hi juda mi ni in juda thi sen kai jinga US ami puithlan sarkar ho tu ni na sangber ani mek TikTok Indona nenan chanlo chuan ang hong tur hi a thui tak zeta ram sang sanga juda mi om hovin an tuar dona college sang sanga juda zirlai te chu an thian namdang ten an mu kholo dona Israel company te chu thin hrikan nianga Israel khol jin te po mi te hlau an ni thei dona a boi thak thei hle don ani khovel kalphung hi in thak zela Vietnam in dolai kha TV war ani a TV a thu pon mangin mi puin thil dikle diklo an lo te a ngai dan an lo siam thina kumsanga zakwa somko pakhata Iraq in do kha cable news war ani ve thunga CNN in nenan changchiang hle a anu kumsom pania Iraq war voi ni na po kha Fox News war ani vele a kumsang ni le som pania tangkha chuan khovel khoi hmuna po Indona le boina thleng sela social media war ani to a sangni som pania Israel sipaiten Gaza an run khan social media application pakhat Twitter war ani to a akumlea Syria rama civil war kha YouTube war ani ve thunga YouTube pa Indona ti chu arun puima sak berani kumsang ni som paru khan Iraq le Kurdish sipaite chu anin dawa kha Time magazine chuan Facebook war ti in na vo ve thunga ISIS ho che dan rap thak tak tak chu Facebook a na satakin the dar ani kha kan la reng ome ti chuan tuna Israel in Gaza beina hian TikTok chu man tangkai me kan e wangin TikTok war an ti vele tani kovel mi pui abik takin thalai te chuan BBC eneng tin nge pon ti an ngai to man to lova social media until mu masaka piang chu an ril rufoi tu ani dai to ani ti chuan TikTok war chu kan thathiam to ang Israel in he TikTok war a hian Palestinian ho an ngam lo me kani bazari lo thira wangin kan lo me